Ndabasuje mbahaye ikaze kuri Trabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye. Uyu ni wa mwanya twiganirira ku makuru y'imikino atandukanye abagenda avugwa hirya no hino mu mikino, by'umwihariko uyu munsi ku itariki 23 z'itariki 27 tugiye kuganira ku makuru y'imikino atandukanye agenda avugwa hirya no hino. Turaza guhera hano iwacu mu Rwanda. Nyuma y'imikino y'amakipe y'ibihugu atandukanye, turarebera hamwe imikino yose uko yaranze umunsi wa gatanu ndetse n'umunsi wa gatandatu mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika. Hano muri Afurika imikino yabaye igera kuri 48 n'ibindi byinshi bitandukanye byari bivamo biherekeza. Hano mu Rwanda ikipe ya Sport yagarutse mu mwuka wo gutegura umukino ifite wo ku munsi wa 22 izakina n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Tuza kureba hamwe byinshi bitandukanye bari kugenda batangaza ndetse n'imyiteguro ikipe ya Sport ifite kuri uyu mukino ishaka gutsinda kugira ngo irusheho gukomeza kongera amahirwe yo kuzegukana igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka nyuma y'igihe kirekire. Ikipe ya PFC nayo ikaba ifite umukino muri iyi weekend, nayo izaba yagarutse mu kibuga umunsi wa 22 iri ku mwanya wa kabiri ikirwana ngo irebe ko ikipe ya Sport yazabasha gukora amakosa ikaba yayikora mu nzira ku mugabane wa Afurika. N'ibyo bitandukanye turi buganireho bivugwa. Igihugu cya Cote d'Ivoire hari ibyo cyakoze gitenguha kapu impuzamashyirahamwe ku mugabane wa Afurika. Ku mugabane w'Uburayi nta kindi kivugwa, ni amatransferi ndetse n'imvune zitandukanye ku bakinnyi bakina mu maklabu yo ku mugabane w'Uburayi bakuye mu makipe y'ibihugu, ndetse n'amashampiyona azagaruka muri iyi weekend n'ibindi bitandukanye biri kugenda bivuga ku mugabane w'Iburayi. Reka duhere mu Rwanda ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ifite umukino kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ku isaha saa 12:30 kuri Stade National Amahoro i Remera. Ni umukino ikipe ya Rayon Sport isaka kuzakira ikipe ya Mukura Victory Sport. Mwabyuka mwese ko umukino waherukaga kubahuza amakipe yombi ari umukino wabaye basoza fazare mu mikino ya shampiyona. Ikipe ya Mukura Victory Sport igatsinda ikipe ya Rayon Sport akayitsindira hariya i Huye. Akaba ari uko byaje kuba bigenda kuri ubu ngubu. Ikipe ya Rayon Sport iriteguye nyuma yuko igiye mu mikino international break itsinze ikipe ya SD Kigali ibitego 2 byose kuri kimwe, ikabona umwanya wo kujya imbere ikipe ya APR amanota 4 yose kugera kuri ubu ngubu. Ikipe ya Rayon Sport iriteguye, yamaze kuba inasohora ibiciro buryo bazinjira kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ku isaha saa 12:30 kwinjira kuri Stade Amahoro. Ahasigaye hahandi hejuru ni amafaranga 2,000, hasi ni 3,000. aho niho n'ubundi benshi baba bareba 10,000, 20,000 ndetse 20,000, 20,030 ndetse 50,000 muri VIP, naho 100,000 byo biramenyerewe muri za VIP ndetse na za Skybox za miliyoni. Akaba ari uko bimeze. Ikipe ya Sport ikaba igiye gufatanya gushaka amafaranga ndetse no gushaka amanota yakomeje kuyifasha mu buryo bwo kwitwara neza mu mikino ifite iri imbere. Mu misiri imbere mu ikipe ya Sport nta nkuru idasanzwe irimo, abakinnyi bose ni bazima bavuye mu makipe y'ibihugu yabo, nta n'umwe ugize imvune. Abari bagiye ni abakina mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda, abandi ntabwo bigeze bahamagarwa mu makipe yabo, ariko bose bameze neza, nta mvune n'imwe ihari. Umutoza Robertinho nawe ameze neza mu ikipe ye ya Rayon Sport, ari kwitegura kureba ko yabona intsinzi agakomeza gutsinda nyuma y'umwiherero wabaye uhuza abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'itsinda ryitwa supporting team, special supporting team. Ikipe ya Rayon Sport iyobowe n'abagabo batandukanye ndetse n'abagore batanga amafaranga afasha umunsi ku munsi ikipe ya Rayon Sport mu kugira ngo ikomeze kwitwara neza mu mikino ya shampiyona. Bakaba baranagabanyije imikino yabo ikindi isigaye yose bakayiha abagabo bazagenda bayitegura. Umukino bawugeneye abantu bazaza bawutegura, umukino ukarangira bakareba ko babona intsinzi bikarangira. Ikipe ya Rayon Sport ikaba mu mikino isigaye igera ku 9, ikaba isabwa gutsindamo imikino 8, ikegukana igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda, mu gihe gitegereje kureba nuko izitwara muri uku kwa 4 mu mikino y'igikombe cy'amahoro. Akaba ibyo biri kuvuga mu ikipe ya Sport bari tayari, baravuga ko biteguye gufunga inguni zose
prime barayongereye ndetse banavuga ko bazahita batanga prime bihuta kugira ngo bakomeze bamotive abakinnyi b'ikipe ya Sport babashe kwitwara neza. Udahari kugeza kuri ubu ngubu ni Faringanye wenyine, abandi bakinnyi bose b'ikipe ya Sport bazaba bagarutse bahari bameze neza, n'imyitozo ikaba yakomeje, bakaba bagiye komeza bitegura kureba uko bazitwara neza ku mukino bafite muri weekend n'ikipe ya Mukura Victory Sport muri Rwanda Premier League. Undi mukino uzahuza ikipe ya APR y'umuntu avuze Rayon ahita ajya no ku ikipe ya APR nayo izakina n'ikipe ya Vision ku munsi wo ku cyumweru ku isaha saa 12 izajya mu kibuga ikipe ya APR. Umutoza Darkonovic yari yagiye hanze mu biruhuko iwabo, akaba yamaze kuba agaruka. Abafana benshi bari bagize ngo uyu mutoza yagiye ntazagaruka, ariko yamaze kuba agaruka ko yari yashyanye amasezerano n'ikipe ya APR FC azaba amutuma arangizanya na shampiyona uyu mwaka. Akaba akiri umutoza w'ikipe ya APR yamaze kuba agaruka, akaba nakomeje kwitegura kugira ngo arebe ko yazatsinda ikipe ya Vision, agakomerezaho kwirukanka inyuma y'ikipe ya Rayon Sport iri kumurusha amanota 4. Uwo mukino ariko mbere yuko uba hazaba habanje umukino w'ikipe ya Kiyovu Sport yakira ikipe ya Police FC, nabo uzaba ku isaha y'isa 9 kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 9 hariya ku munsi wo ku cyumweru i Nyamirambo. Umukino akaba ari uzaba wabanjije uwo ikipe ya APR izakira mu ikipe ya Vision. Igihe Rayon Sport izaba yamaze kuba imenya niba ibona amanota 3 igakomeza gushamo ikinyuranyo, igategereza icyo APR izakora ku munsi wo ku cyumweru. Akaba ari ibyo muri Rwanda Premier League. Naho tukiri mu mukino w'umupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikaba yarabuze intsinzi ku munsi w'ejo, itsindwa inganya n'ikipe ya Lesotho. Ikipe ya Lesotho banganya igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cyatsinzwe ku minota 58 na Kwizera Georgia, iza kwishyurwa ku minota 84 n'umukinnyi w'ikipe ya Lesotho. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikaba kugeza kuri ubu iri ku mwanya wa kabiri, ko yanganyije umukino wayo n'ikipe ya Nigeria yanganyije n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe igitego kimwe kuri kimwe. Ni igitego Zimbabwe yaje ishyira mu minota ya gisanga igitego Victor Osimhen yari yatsindiye ikipe mu gice cya kabiri kigitangira. Naho ikipe ya South Africa yatsinze ikipe ya Benin ibitego bibiri byose ku busa. Ikipe ikomeza kuyobora iri tsinda rya gatatu ririmo n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Impamvu ari ryo tugarutseho cyane nuko iri ryo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irimo. Ibindi bikaba ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri ku mwanya wa 28 inganya n'ikipe ya Benin. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda nta mwenda nta n'igitego izigamiye. Ikipe y'igihugu ya Benin ikaba irimo umwenda w'igitego kimwe mu ikipe ya South Africa iri ku mwanya wa mbere n'amanota 13, ariko ishobora kuzagira amanota 10. Ikipe ya Lesotho ikaba yabiye kabiri ikagira amanota 9 kubera ko yakinishije umukinnyi ufite amakarita abiri y'umuhondo. Bikaba yari gusiba match kakaba karabisobye, bivuze ngo ikipe ya South Africa ishobora kuzakurwaho amanota 3 agahabwa ikipe ya Lesotho, ikahita ifata umwanya wa kabiri n'amanota 9. U Rwanda rukaba rwahita rujya ku mwanya wa gatatu n'amanota 8. Ku mwanya wa kane rwaba runganya n'ikipe y'igihugu ya Benin, ndetse ikipe ya gatanu ikazaba iri ikipe ya Nigeria n'amanota 7 nyuma yo kunanirwa gutsinda umukino wayo. Andi makipe atandukanye arimo na za Ghana zaratsinze zimeze neza, imaze kugira amanota 15 atsindaga ibitego bitatu byose ku busa. Ikipe y'igihugu ya Maroc itsinda abaturanyi ba Tanzania ibitego bibiri byose ku busa. Iyi kipe y'igihugu ya Morocco itsinda irabura inota rimwe gusa kugira ngo ibe yabona itike iberekeza mu gikombe cy'isi kizabera mu gihugu cya Amerika, Canada ndetse na Mexique. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, imikino ya volleyball playoff, imikino ikaba mu cyumweru gishize aribwo yarangiye. Amakipe agera ku mukino wa nyuma, abiri yageze ku mukino wa nyuma ni amakipe y'umutekano y'ibigo bishinzwe umutekano mu Rwanda. Iyo ni APR FC y'ingabo z'igihugu ndetse n'ikipe ya polisi, ni APR volleyball club ndetse n'ikipe ya polisi volleyball club n'ikipe ya polisi nationale y'u Rwanda. Ayo makipe akaba ari yombi yageze ku mukino wa nyuma, ariko umukino uzaba ku itariki 29, bizaba ari ku munsi wo kuwa gatanu. Bivuze ngo hazaba ari ku itariki 29, uyu munsi ni 27. Umukino ukaba uzaba ku munsi wo kuwa gatanu
uyu mukino uzaba ku munsi wo ku wa gatanu nijoro, akaba aribwo imikino ku itariki 29 akabwo imikino izaba, ikipe ya polisi ikina n'ikipe ya APR, umukino uzahuza aya makipe. Ni finali ya volleyball muri shampiyona, basoza shampiyona yabo muri uyu mwaka. Mu gihe cy'isaha saa 12 ikipe ya Kepra izaba yakinnye n'ikipe ya Rege volleyball. Ni umukino wo gushaka umwanya wa gatatu, ya nimwe makipe atsindiwe muri kimwe cya kabiri muri playoff ya volleyball. Ikipe eshatu za mbere n'ubundi zirangiza shampiyona zibona amahirwe yo kwitabira imikino yo ku mugabane w'Iburayi. Bivuze ko n'umwanya wa gatatu ufite agaciro hano mu mikino ya volleyball izaba muri izi mpera z'iki cyumweru ku itariki 29. Akaba ari uko bihagaze mu mikino ya volleyball. Amakipe atandukanye ariteguye. Fidel Nyimana no kureba ko yazabasha gutsinda akayafata umwanya wa gatatu, wamufasha kuzasohoka muri gusohokera igihugu mu mikino ya volleyball ya Champions League ku mugabane wa Afurika. Akaba ari uko bihagaze mu mikino ya volleyball iteganyijwe kuba muri iyi weekend ku itariki 29. Indi mikino ihari ni imikino ya international break, imikino y'amakipe y'ibihugu muri iki gihe cya international break. Hari ibisize ikipe nka Maroc, imwe mu makipe yitwaye neza abura gato ngo yabone qualification aberekeza mu gikombe cy'isi, inota rimwe gusa mu gihe hakibura imikino igera kuri 4 yose, dore ko amakipe 9 ya mbere azahita yerekeza mu mikino y'igikombe cy'isi, naho bagaturanya andi 4 yitwaye neza best loser agakuranamo, akavamo ikipe imwe izajya gukina n'ikipe yo muri Aziya kugira ngo barebe ko haboneka indi kipe ijya mu mikino y'igikombe cy'isi kizabera muri Canada, muri Mexique ndetse no mu gihugu cya Amerika muri rusange. Imikino yabaye yose muri rusange ni imikino igera kuri 48 yahuje amakipe y'ibihugu atandukanye ya hano ku mugabane wa Afurika. N'ubundi ni amakipe agera kuri ayo ngayo, habonetsemo ibitego 122, naho amakipe yatsindiye intsinzi zabonetse ku makipe ari mu rugo ni intsinzi 22. Match zanganyijwe mu rugo ni match 13, izatsindiwe mu rugo nazo ni match 13, naho izatsindiye hanze ni match 14. Amakipe yatsindiye hanze izaboneye kunganya hanze ni match 13, naho izatsindiwe hanze ni amakipe 22. Akaba ari uko bihagaze ndetse n'ibyaranze imikino y'igikombe cyo gushaka igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Amerika, Canada ndetse na Mexico. Akaba aya makipe ari uko yitwaye ku mugabane wa Afurika imikino itandukanye. Amakipe akomeye yose arimo za Misiri, za Ghana, yagiye abona intsinzi, akomeza kongera icyizere cyo kuzabafasha kujya mu gikombe cy'isi gikurikiraho. Indi nkuru iri ku mugabane wa Afurika iremereye ni igihugu cya Cote d'Ivoire. Leta yamaze kuba yemeza ko itazakira igikombe cya Afurika cy'abatarengeje imyaka 20 cyari kuzabera muri iki gihugu. Ni mu gihe iki gihugu kibihakanye kigaharanira kapu habura ukwezi kumwe ngo iyi mikino ibe yaba ku mugabane wa Afurika. Bivuze ngo kapu irasabwa kwita ishakishaho iyi mikino yayishira ikazaba n'ubundi nk'igihe yari yateganyijwe. Ni igikombe cya Afurika cyari kubera muri Cote d'Ivoire, n'ubundi yaranakiriye n'igikombe cya Afurika cy'abakuru umwaka wabanjije ushize, cyatwawe n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire itsinze kuri finali ikipe y'igihugu ya Nigeria. Indi nkuru iri ku mugabane wa Afurika ni inkuru y'umugabo uyobora igihugu cya Burkina Faso, bamwita Capitaine Ibrahim Traore. Ni umukino wa gishuti wabaga ku mugabane wa Afurika wahuje abo mu gihugu abayobowe na Traore muri Burkina Faso, batsinda abari barimo abarejande b'umupira w'amaguru barimo jeje, okocha ndetse na Sheyi Emmanuel Adebayor. Uyu mugabo akaba ari wari unayoboye ikipe na kapiteni, naho kapiteni Traore uyobora perezida w'igihugu
cya Burkina Faso, nawe akaba yari kapiteni w'ikipe yaturutse muri Burkina Faso. Batsinda ibitego 8-2 batsinda abarejanderi barimo Adebayor ndetse na jeje Austin Okocha umunyanigeria, babatsinda ibitego 8 byose kuri 2. ni ibitego 8 byo muri Burkina Faso byatsinzwe, harimo hat-trick ya perezida w'igihugu cya Burkina Faso kapiteni Ibrahim Traore. Akaba ari imwe mu nkuru yari kugenda trendinga, yagiye igaruka cyane ku mugabane wa Afurika nyuma y'uko uyu perezida nawe yari ari mu kibuga akabasha no kwitwara neza agatsinda ibitego 3 mu bitego 8 batsinze aba barejande umukino wa gishuti bakinaga, wari urimo ba adebayor ndetse n'abagabo nk'aba jeje Austin Okocha, uyu mugabo w'umunya-Nigeria afatanyije n'uyu mukinnyi wahoze akinira amakipe atandukanye arimo Tottenham Hotspur, Real Madrid, Manchester City. Adebayor umunyatogo umeze neza cyane, mwe mu bagize ibigwi bikomeye akanafasha ikipe y'igihugu ya Togo kujya mu gikombe cy'isi mu mwaka wa 2026. naho tuva ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi nta kindi kiri kuvugwa cyane, ni amakipe ndetse amakipe n'abakinnyi bayo bavuye hirya no hino mu bihugu byabo. Umukinnyi witwa Alphonso Davies ku ikipe ya Bayern Munich ni akababaro cyane, ni ikipe ifite imikino muri weekend ikanagira n'undi mukino hagati mu cyumweru gitaha ku itariki 8 ndetse n'itariki 7 hazaba imikino ya Champions League. uyu nguyu Alphonso Davies, uyu munyakanada ukina ikipe ya Bayern Munich, yamaze kuba agira imvune izatuma uyu mugabo sezo yamaze kubirangira. yagize imvune mbi cyane yitwa ACL. iyi mvune ikaba izamumaza hanze igihe kigera ku mezi 6 yose yari hanze y'ikibuga adakina umupira w'amaguru. ni umugabo ni nyuma y'uko yaramaze no kuba yongera amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2030 mu ikipe ya Bayern Munich, akatiye ikipe ya Real Madrid yamushakaga cyane. tukiri mu ikipe ya Bayern Munich, umugabo witwa Dayot Upamecano ukina ikipe y'igihugu Faransa nawe yagize imvune. uyu nawe akaba agiye kuba amara hanze ibyumweru bikeya cyane, ariko akazaba agaruka imbere y'uko shampiyona iba yashyirwaho umusozo. akaba aribyo biri kuvugwa ku mugabane bari mu ikipe y'umwihariko ya Bayern Munich. indi nkuru ihari ku mugabane w'Uburayi ni ikipe ya FC Barcelone ifite umukino kuri uyu wa kane izakina n'ikipe ya Osasuna. n'umukino bari basubitse kubera ikibazo cyari cyabayeho cy'umuganga w'ikipe ya FC Barcelone wa mbere wapfuye mu minsi yashize, bagasubika umukino ukaza kuba ubikirana. ikipe ya Osasuna bibutse ko umukino ubanza muri shampiyona yari yatsinze ikipe ya FC Barcelone ibitego 3 byose. ni imwe mu makipe ameze neza mu gihugu cya Espagne, agenda yitwara neza kugeza kuri ubu ngubu. ikipe ya FC Barcelone ikaba iri mu marira n'umutoza Hans Flick yamaze kuba atangaza ko Ronaldo Araujo uyu munya-Uruguay akaba atazakina uyu mukino hamwe na Rafinha w'umunya-Brazil, bose ntabwo bazakina uyu mukino. si ikibazo cy'imvune bagize ahubwo ni ikibazo cy'umunaniro. aba bakinnyi bamaze kuba baje mu rukerera baza mu gihugu cya Espagne, ni urugendo rugera ku masaha 9 nta n'umwitozo n'umwe babasha gukora. umutoza aje kubatangaza ko rero batazigera bakina uyu mukino bafitanye na Osasuna ku munsi wo kwa kane kubera ikibazo cy'urugendo rurerure abagabo bakoze bava mu makipe y'ibihugu. ikipe ya Brazil itsindwa n'ikipe ya Argentine, Rafinha arimo bari banatangaje amagambo akomeye aterana amagambo n'abakinnyi b'ikipe ya Argentine. uyu mukinnyi banakina no mu mujyi umwe, Julian Alvarez, baje kubasubiza anavuga na Leandro Paredes bavuga ko bo bafite igikombe cy'isi ndetse na Copa America we nta kintu afite. ariko nyuma y'umukino yaje kujya ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi ntabwo yashyizweyo, aza kuba postinga ibikombe by'isi byatwawe n'ikipe y'igihugu ya Brazil bigera kuri 5 n'ibikombe babwira ko bafite 3, bapostinga 3 byabo. avuga ko ikipe y'igihugu ya Brazil ikiri hasi, ikipe ya Brazil ikiri hejuru ikipe ya Argentine. nubwo bimeze gutyo, ikipe y'igihugu ya Argentine yatsinze ibitego 4-1 byose idafite Lionel Messi. igihe ya Argentine yatsinze idafite Lionel Messi kugera kuri ubu ngubu ikomeje kugenda yitwara neza, yahise inabona itike izabajyana mu gikombe cy'isi cya 2026, ikaba imwe mu makipe yakatishije itike nyuma ya Iran ndetse nyuma y'ikipe y'igihugu ya Iran ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubuyapani na Nouvelle-Zélande, nazo zabashije kuba zibona itike ziyongera kuri Canada, Mexique ndetse na Amerika zo zifite itike kubera ko zizakira iki gikombe
kizaba ku nshuro ya mbere kigiye gukinwa n'amakipe agera kuri 48 yose. Ikipe y'igihugu ya Brazil bikomeje kugenda bitoroha, biragoranye. Umutoza Junior utoza ikipe y'igihugu ya Brazil yitariye intebe ikirimo abatoza bakomeje kugenda bagarukaho ko bari kwitwara nabi cyane mu kipe y'igihugu ya Brazil. Bikomeje kugenda bivuga amakuru asohotse mu kanya nuko ikipe ya Brazil federasiyo yawe ikomeje kugenda ishakisha umutoza uzaza gutoza ikipe mu mikino y'igikombe cy'isi kizaba mu gihugu cya Amerika, Canada ndetse na Mexique. Uyu mutoza nta wundi ukomeje kugenda ashyirwa mu majwi, ni umutoza Carlo Ancelotti utoza ikipe ya Real Madrid, ariko ngo bizaba bitewe nuko uyu mugabo nawe azaba yemerera cyangwa se nuko ikipe ya Real Madrid izabyemera. Ni umutoza wakomeje kugenda ashakishwa n'ikipe y'igihugu ya Brazil kugira ngo aze kubatoza, n'ubwo bakinnyi nka Romari bagiye kuvuga amagambo atari meza ndetse akomeye bavuga ko badakwiye kuba batozwa n'umutoza w'umunyaburayi, bavuga ko batazi umupira nk'uwo bazi, ko bavuga ko bakina umupira witwa joga bonito, umupira wo guhererekanya amapase menshi cyane entertaining, ariko abanyaburayi babishamo ubwenge bwinshi n'imbaraga nyinshi, bigatuma ngo umupira uryoha. Ntabwo rero bemera ko abanyaburayi barusha umupira. Barejanze batangira kujya bavuga ko atari umutoza ukwiye waza gutoza ikipe y'igihugu ya Brazil, ariko abayobozi ba Brazil bakaba bashaka ko umutoza Carlo Ancelotti bifunze yazaza gutoza iyi kipe mu kwa 9 umwaka utaha, akanayikomezanya no mu gikombe cy'isi cya 2026. Naho indi nkuru iri kuvugwa ku mugabane w'Iburayi cyane kugeza kuri ubu ni imikino ya Champions League y'abagore yabaga yo kwishyura. Ikipe ya Real Madrid yatsindiwe mu gihugu cy'Ubwongereza n'ikipe ya Arsenal ibitego 3 byose ku busa. Umukino ubanza ikipe ya Real Madrid yatsinze ibitego 2 ku busa. Ikipe ya Arsenal bavuga ko bayibye ndetse banayisifuri, bakiniye n'ahantu habi ku kibuga kibi, itsinze rero ibitego 3 ku busa. Ikaba ibakuyemo kuri aggregate ibitego 3 byose kuri 2 by'ikipe ya Real Madrid. Akaba ari ikipe ya Real Madrid nayo ishinzwe vuba itangiye kugenda iza ishaka uburyo nayo yakiyetegra cyangwa se yakigaragaza amakipe akomeye mu cyiciro cy'abagore ku mugabane w'Iburayi. Ni imikino ya Champions League. Naho ikipe ya Lyon mu gihugu cy'Ufaransa itsinze ikipe yo mu gihugu cy'Ubudage ya Bayern Munich ibitego 4 byose kuri kimwe. Ni ibitego 4 kuri kimwe byasangaga n'ubundi 2 ku busa rero abatsinze, ikaba ikuyemo ku kinyanyo cy'ibitego 6 byose kuri kimwe mu mikino ibiri. Ikipe ya Lyon ni imwe mu makipe akomeye anakunda gutwara Champions League n'ubundi ku mugabane w'Iburayi. Akaba ari izo nkuru zagendaga zivugwa cyane ku mugabane w'Iburayi. Indi nkuru ni yuko igikombe cy'isi kizaba umwaka utaha muri uyu mwaka mu mpeshyi kizahuza cy'amakrebe kizahuza amakipe 32 nayo ku nshuro ya mbere bizaba bibayeho. Ikipe izaba iya mbere ikaba zegukana agera kuri $125 zose z'amadolari. Ni igikombe kizaba kirimo amafaranga menshi, ikipe izabasha kucyegukana ku migabane itandukanye, amakipe atandukanye. Umugabane Afurika amakipe agiye kuri 5 niyo azahagararira umugabane wa Afurika. Akaba ari uko bihagaze muri icyo gikombe cy'isi. Naho inkuru twasorezaho ya nyuma ni inkuru y'umukinnyi witwa Trent Alexander-Arnold, umukinnyi w'imyaka 26 kuva mu ikipe ya Liverpool. Uyu mukinnyi akaba yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Real Madrid, akaba azayerekezamo bw'ino sezo izaba irangiye. Abakinnyi b'ikipe n'abakunzi b'ikipe ya Liverpool bakomeje kurakara cyane ndetse banatuka cyane, banamubwira ko ari umugambanyi, kuba ari umwana bareze bakamwitaho kugeza kuri ubu ngubu akaba agiye ku buntu, nta n'ikintu asigiye ikipe ya Liverpool, akaranze kongera amasezerano. Ikinyamakuru Marca cyamaze kuba gitangaza ko byarangiye uyu mukinnyi yagiye kuba umukinnyi w'ikipe ya Real Madrid mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Uyu mukinnyi ukina kuri kabiri, umwe mu bakinnyi beza bari mu gihugu cy'Ubwongereza, namaze n'iminsi mu ikipe ya Liverpool wanayizamukiyemo, akaba agiye kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid aho agiye gusimbura Dani Carvajal wagize ikibazo cy'imvune. Azagaruka sezeranye usibye n'ikibazo cy'imvune, ni umwe mu bakinnyi bakuru bafite imyaka igera kuri 34, bivuze ngo bakeneye umukinnyi ukiri mutoya ufite imyaka yo gukina, azaza gukina niwe Trent Alexander-Arnold ugiye kuza kuba akina muri iyi kipe ya Real Madrid. Mwakoze kubana natwe kuri Chabi Sport, mukomeze mugire ibihe byiza, nyagasani abaho umugisha ndetse akomeze kubitaho. Nge na Chabi, hasta la vista, shalom shalom.